Kia ora whānau. Excuse the shoddy camera work and editing, but we just started tonight on our MARAMATAKA Māori, a natural calendar. Just somewhere to start, just pop something up for you to start thinking about before Matariki comes, and as this natural calendar lays itself out for the ensuing year ahead, starting from now in June and finishing in May. So yeah, let's just see how it goes, and hopefully I might get better at editing and being able to film some of this stuff so we can do some, we're looking at doing some online classes soon. So kia ora tātou, te MARAMATAKA Māori. He kaupapa kōrero tēnei e hāngai ana ki te MARAMATAKA Māori. Ko tēnei te MARAMATAKA Māori. Ko ēnei ngā rā o te wiki. E whitu ngā rā o te wiki. Arā. Ko te rā tapu. Ko te rā hina. Ko te rā tū. Ko te rā apa. Ko te rā pare. Ko te rā mere, ko te rā horoi. Rā horoi, hatarei, rite tonu. Ko ēnei ngā wiki o te kaupeka. E whā ngā wiki o te kaupeka. Kaupeka, marama, rite tonu. Ko ēnei ngā kaupeka o te tau. Te kau mārua, ngā kaupeka o te tau. Arā, pīpiri, hōngongoi, here turi kōka. Māhuru, whiringa ānuku, whiringa ārangi. Hakihia, kohi tātea, hue tanguru. Pau tū te rangi, pai ngā whāwhā, haratua. Ko pīpiri, te kaupeka tuatahi o te tau Māori, ko haratua, te whakamutunga. Ko ēnei ngā wāhanga o te tau. E whā ngā wāhanga o te tau. Arā, hōtoke, koanga, raumati, ngāhuru. Nō reire te whānau, koinei, tētahi, o ngā whakamarama, o ngā marama I taka, kia tātou te iwi Māori, me ngā iwi take o te ao. E rongo whakairia ki runga kia tīna, tīna tae ki e. Kia ora whānau. Just something that was taught to me a little while back. We've been adding to it, and we'll add to it each week and talk a little bit more about the season and a reason and a purpose for everything, and the stories within those kupu that have been left there by Tū Takangākau from Tūhoi to Elston Best back in the 1800s, and not only how they did things in the past, but maybe a blueprint as to how we can sort of look at doing things in the future. And if there's a season and a reason and a purpose for everything within the whenua and everything that brought us out here, then I believe also that these are just a season and a reason and a purpose for everything for us to look at in line with this type of calendar, to work with people and work with our own concepts. So something to think about, and anyway, I won't drag it out. Have a good sleep. It's coming up to midnight. Hope you've had a good day. Te marama's up there somewhere tonight, and when it comes down, te maramataka, it's going to click over another day, and te maramataka, ka piti mai te rā a pōpō, and have another awesome day. So take care, see you out there, and we'll do some more on this, and I'll try and get a cameraman. Te hei Māori ora.